Smo pripravljeni, zdaj da še natreniramo malo noge. Noge rabimo za zimo, da bomo lahko smučali, ne? Valjda. Začeli bomo s prvo vajo s stranskimi dvigi. In sicer, roke damo spredaj, ko na smučanju. Dvignemo eno nogo, to ta noga pade stran in se potem na njo počepnemo. Kar dol, koliko gre. Stopali, obe stopali gledata naprej, mene. Tak, ja, odlično. In nazaj. In druga noga. Se dvigne. In dol. Roke kar naprej, ko palce v roki. Super. In gor. In gremo spet. Prva stran. Super. Gor. In druga. Odlično. Noga stopi in gremo v počep. Stopala naprej. Odlično. In še druga stran. Cak. In dol, tako smo hodili. Evo ga, prva. Vsaka noga 5-krat. To je to.